Kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm nixtieq li jilqlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfukx biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Malix qalb waħda tajtni kollha lilek irrid nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu, o Ġesu, għatla tinsini f'idi ta' ma kattar fija, bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xera dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont il-fehma l-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont il-fehma l-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti titma' l-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-semamel li bis-saqqa ta' donijek kbar mogħtija lilna minn ibnek il-Ażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu
u li jgħix fi salta għal dejjem ta' dejjem il-mulej ma'kom. Issa peress illum huwa l-ġurnata tal-ħamis, ġurnata li fiha nfakru it-twaqqif ta' l-Ewkaristija u s-saċerdozju, se nkomplu bit-talb tagħna billi ngħidu it-talba tas-salmi. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Il-talb tal-innu u s-salmi insibuhom minn paġna 174 il-ħamis tat-tielet ġimgħa. 174 174. Umu bil-wifqa. Oh Allah, eja ehli isni, mulej fihi teshenni. Gloria lil-Missier u lil-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen, alleluja. Alla l-qawwi kif il-ħlejja, tnislu b'kelmtek fih dal-ilma, int qassamtom xi ħud fl-ajru, iżda oħrajn fl-imwieġ ħallejthom. Tajt il-dawn ixmajjar l-ibra, ma smewit lil-dawk xerritom, biex sew fuq sew taħt jiżedu, għalkemm jafu bidu wieħed. Nitolbuk mulej biex aħna li bil-mewġ tad-demm tnaddafna, ma naqgħux fit-tajn tal-ħtija, ma nerfawx tal-mewt it-toqol. Tħalli nibidnu b'nitafġu, jew nintrefaw bina nfusna, biex lansiru frak qudiemek, lanqas nieħdu xi tiżvita. Flimkien isma' talbna Missier twajjeb, wint waħdini tiegħu daqsu, li ta' dejjem isaltnatkom ma' l-Ispirtu faraġ tagħna. Amen. Ħbibek jitlu f'darek mulej, bajjat ta' ferħ. Noqogħdu bil-qiegħda. Ftakar mulej f'David,
u fil-hemm tiegħu kollu. Ftakar kif ħalef lil-mulej u wiegħed lill-Alla l-qawwi ta' Ġakob. Ma nidħolx taħt is-saqaf ta' dari, ma nitlax fuq il-frix ta' sotti. Ma nagħlaqx għajnejja u norqod u anqas nagħlaq xfar għajnejja binas. Sa ma nsib post tal-mulej, amara l-Alla il-qawwi ta' Ġakob. Araw, smajna bl-arka f'Efrata, sibnija fir-raba ta' ġar. Ħanidħlu fil-amara tiegħu, nixteħtu quddiem il-mirfes ta' riġleħ. Wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek, intu l-arka tal-qawwa tiegħek. Jilbsu il-ġustizzja il-qassisin tiegħek, jgħajtu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek. Minħabba f'David il-qaddej tiegħek, twarrab xwiċċ is-sultan il-midlub tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ħbiebek jidħlu f'darek mulej bajjat ta' ferħ. Il-mulej għażel il-Sion biex tkun id-dar tiegħu. Il-mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minna. Wieħed minn nisel tiegħek jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek. Jekk uliedek iħarsu il-patt tiegħi u l-preċetti li jiena nagħtihom, u liedhom ukoll għal dejjem joqogħdu fuq it-tron tiegħek. Għax il-mulej jażel il-Sion u xtaqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem, fija rrid noqgħod għax ħabbejta. Bil-barka nimla il-ħażniet tagħha, bil-ħobs inxabba il-foqra tagħha. Bis-salvazzjoni nlibbes il-qassisin tagħha, bil-ferħ jgħajtu il-ħbieb tagħha. Hemm min qajjem qawwa lil David, inħejji mnara għas-sultan il-midluk tiegħi. Bil-mistħija nlibbes l-edewwa tiegħu, imma fuqu tiddi l-kuruna tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej għażel il-Sion biex tkun id-dar tiegħu. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqduh. Niżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox li jintu li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus implew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti, lill-qaddisin u lil dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma għożew ħajjithom hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmlu fihom. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u l-qawwa u l-ġnus kollha jaqduh. Kunu l-koll fema waħda, ħossu għal xulxin, inħabbu bħal aħwa, b'qalb twajba u umli. La troddux deni għal deni, jew tajjir għal tajjir, għal kontrarju, wieġbu bil-barka tagħkom, għax għal dan intom ġejtum sejħa biex tkunu werrieta tal-barka ta' Alla. Bil-wifqa? Il-mulej temana b'qamħ mill-aħjar. Il-mulej temana b'qamħ mill-aħjar. Xebbana bil-qasel mill-blat. Qamħ mill-aħjar. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Il-mulej temana b'qamħ mill-aħjar. Il-mulej niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Il-klim tal-Magnificat insibuh paġna 12. Rujt faħar il-kobor tal-mulej u l-Ispiritu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq ċogon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ liħinja. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddisu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien
fuq dawk li jibżaw minnu. U weraj il-qawwa ta' drijow, xerret lil dawk li huma jimkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejkni. Mela b'kull ġejt lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħasib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għalma wiet lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. L-antifona edha paġna 177, 177. Il-mulej nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejkni. Kristu raj tal-poplu tiegħu, l-għajnuna u l-faraġ tagħhom, nitolbu qima kbira u ngħidulu u Alla kentana jismana. U Alla kentana jismana. Imbirek int mulej li joġbok jissejħilna fil-Knisja mazza tiegħek, żomna u ħarisna fija għal dejjem. U Alla kentana jismana. Int ħallejt il-ħsieb tal-knejjes kollha f'idejn il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, għatih fidi dejjem sħiħa ta' maħajja u imħabba kollha ħeġġa. U Alla kentana jismana. Reġġa lura lejk lil midinbin u sejjaħ mill-ġdid lil dawk li telqu dbedu, għati l-indiema u s-salvazzjoni lil kulħadd. U Alla kentana jismana. Inti nżilt minant missierek biex tammar f'din l-art tagħna, ftakar f'dawk li huma jinbeda minn qrabathom u minn pajjiżhom f'art barranija. U Alla kentana jismana. Ħares l-inħutna l-mejtin kollha li jittamaw fik, dakkalhom fis-saltna ta' dejjem. U Alla kentana jismana. Sa l-moment li niftħu l-qalb tagħna lejn il-mulejja l-ħtiġijiet tal-proxmu tagħna, ta' dawk li huma fi ħsiebna u fi qlubna, tal-persuni eżis għalina, persuni li jistgħu jkunu għaddejjin momenti ta' mart jew ta' diffikultà. Niftakru f'dawk il-persuni li aħna responsabbli għalihom bħal huma l-anzjani tagħna. Nitolbu biex il-mulej jkompli ħares lill-gżejjer tagħna f'din il-pandemija li għaddejjin bħalissa, biex ħares it-tobba u l-infermiera illi qegħdin fuq qudiemnet biex iħarsuna u jfejqu l-dawk li jintlaqtu bija. Nitolbu għal vittmi kemm fi gżiritna ta' din pandemija u kol barra minn Malta. Kif tafu, kif smajna fl-aħbarijiet resqilnejn il-miljun vittma fid-dinja ta' din il-pandemija. Lil-mulej nofrulu x-xewqat u t-talbiet kollha tagħna speċjalment ta' dawk il-persuni illi jafu li aħna qrib tiegħu jitolbuna niftakru fihom. Ew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dunubitna, bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Nrodulek ħajr mulej, tal-li għaddejna ġurnata oħra, bl-umilta kollha nitolbu l-ħina tiegħek biex tkun twajjeb magħna u tafrilna n-nuqqasijiet kollha illi fihom illum waqajna ta' bnedmin dgħajfa li aħna.
بابنك جيسو كريستو سيدنا الوالا ميك يعيش وسالتا فلمكين مال اسبيرتو سانتو الدايم تا دايم آمين. المولاي معكم ومياكو انبيركو للمولاي نردو هاير لله. دا المسترو اركو بتينا يوم لا ندوراو وقديمي ريتي جودة سوريت قدما يسبيتشاو بتومين جو قلبنا نهصو داك لسان سيلة يراو للمسيرين ردوا الليبان قلبنا كل تفي ليوم بارك قلبنا مهبتنا الفوقتي للسبيرتو اللي جاي منهم هايرو كل شيء أزغبي آمين نطلبوا والله دا الساكرامنت العجب خليتنا التفكيرات الباسيوني تيكاتينا نطلبوا لنقيم المستيرو الجسم والدم تيك لنهصوا فينا بلادك لربحتنا الفدوة تيك انت اللي تعيش بالسلطان الدايم تدايم إيكو إمبيرك الله إمبيرك لسه مقدس تيو إمبيرك جسو كريستو فيرو الله وفيرو بنينه إمبيرك لسه تجسو إمبيرك القلب مقدس تيو إمبيرك الدم معزيز تيو إمبيرك جسو في السانتيسمو ساكرامنت الأركان إمبيرك l'Spirito Santo Paracleto إمبيرك الكبيرو كلا ماريا سانتيسمو إمبيرك المازو ماكولاتا كونشيزيوني تاعها إمبيرك تلو غلوريوس تاعها في السماء إمبيرك الاسم تا ماريا فيرجيني أوم إمبيرك سان جوزيب أروس كاستسمو تاعها إمبيرك الله فلانجلي والقديسين كلها تيو فهروا الملايين توم جنوس كلها سيب هو بوبولي كلها أجغبي رأيت يبيتو معنا وكلمة الملايين كيف كمل بدو الساعة ديم ويبقى الديم تديم آمين سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملايمية امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجوفتيك جيسو قديسة ماريا أم الله أم الله أم الله اطلب علينا مدن به السوف السيات الموتانا آمين قلبنا فاتورة الكنيسة مسيرنا لينتي في السماوات يتقدس اسمك تجي سلطناتك يكون لي تريتين كيف في السماء يقدر في الأرض سلام عليك ماريا بالغراتيا مملية الملايمية امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسوم أتيهم مولاي المستريح تدين يستريحوا ما في السلام الليل الطيب الكل هذا